God-defined is everything about my life, my purpose, my reason of living, building this relationship with God, accepting Jesus as your Lord and Savior, and building that relationship and foundation through Christ Jesus. God-defined to me means having God be the center of your life in everything and anything you do. If He's not there in all of the choices and decisions that you make, then what are you doing? Ilo malama anga ya tia o avea o maskerisiano. O io leo lea tua e whaola ia tia u teimo pokuanga. Mai lava ile amatanga. O te whawhetai e ia au lea lii. Ona ole alofa lea o ia mo oe maha. Wa avea Yesu Kiriso mo lo ta ua whaola. Define means to put a meaning to something. And when I hear God define, I view it as like God putting a definition to something, like to someone. So to say that I am God defined, it means that God has put His identity in me. Instead of doing things accordingly to how I want it, to how I feel, or to what I personally believe in, it's letting Him take control, letting Him write my story, allowing Him to change me in His pace, not mine. There's a moment in my life where I felt like I was not good enough. I've been let down by so many people that I've let that define me. I was captivated by my own thoughts. I remember one night I was full of depression and anxiety, and I remember being in my bedroom crying, and I told God, you know what? I'm tired of this. Just take this burden away from me. I'm just tired. I'm ready to go. My background music was playing, and Hillsong's Healer came on. First lyrics of the song says, "You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire." Just in that moment, I started bawling because I felt His presence with me that night. I felt His loving arms wrapped around me, telling me, "Daughter, I love you. I love you. I love you." God says that I am loved and nothing else matters. I've been in toxic relationships in the past. I've pictured that as the kind of love I thought was supposed to be it. When I encountered God's love again, rekindling the first love that I had before, I realized that none of these relationships mattered. The only relationship that mattered to me was me and God. It was during the Youth for Christ event, Friday night. We were having praise and worship. During that time, I was going through a lot, and I just felt the presence of the Lord upon me. I clearly remember Him saying to me that He's not done with me. One characteristic of God that always impacts my life is righteousness, and that always challenges me because I would always deem myself unworthy. God's righteousness, it's very hard to live up to, and I don't think any single human being in this flesh can ever live up to it. But that's why we have Jesus. His blood covers us, and His blood forgives our sin, and His love is always with us, and is boundless and merciful. Ia tia o lava ia I lo'u wa ia experience ila veo le tua ma lo'u la fitanga o mapusanga. Whamai o I o le tua na te mawhaia mea uma. E te me tato te le mautonu ai, e te me taonga le mu ma le taonga le mu ai. E whamai o te mawhaia mea uma, I le whatasi mai o le li. So we have to put Him first, and He will always be there for you and me. The Word of God says, if God is for me, then who is against me? We all make mistakes. I'm not a perfect person, but I am perfect in the eyes of the Lord. And when He said that by His stripes you are healed, He means that. O le tua e whaamaoni lapai, e le suia o na nafi, o le aso, e o atua atai au, lona alofa, ma lona anga le lei. O le tua le alo tātou tapua iai, e le tero whawhitauri, ma le soifuanga o lo iai nei. Extraordinary. Integrity. Forgiveness. It is about the love of God. L-O-V-E, love. O le winga leo le tua, e ao na tātou so o ia te ia. Wa o ia le tua e pa ia,
e le mawhai ona sueina e se tasi. He's a God who can make anything possible. He can perform miracles, and there's no one like him. If you think about it, the Bible says, even while we were sinners, he loved us. Pamaya lofa le tua ile tangata e ino ile ang sala. So ia te oe lava ia te a fo ia. After ile tua ona lona lofa tunua. Ele mawhai ona ni ua le lofa le tua mai ana nafi o le aso se ia o le whaavawau. No matter how broken you are, how messed up your life is, he's always there to forgive you. Tawhia whala au whasaina, loto mawhitia, mai tanga laiti, pule leola. Tele nao ni whawhita uli o whea ngai nei male au talavou. O le talia ina o Yesu Keriso, e whai mali ima whaola, o se whiwhiringa tau le na o lowo langa, e te manu iai. The use of technology nowadays has impacted our youth and young ones throughout their lives. The scripture says to be not conformed by the patterns of this world, but to be transformed by the renewing of our mind. I feel like the youth in American Samoa struggle to find their identity. One of the reasons, well, I don't want to be, called out for it, is culture. If you're young, it's always, shh, don't say anything, right? With a God-defined perspective, we can find that gap in where the youth has a voice. Ola utsalo mo tupulanga Amerika Samoa e na iwhapena na taliaina Yesu Keriso pai mali in whaola I lowo langa. To have an intimate relationship with Christ. Give someone new purpose, help save souls. Avea oia o se uo ya te oe e mwhaiona e taratara noa iai I taimi e te mna o mia ai o iai o mawtianga. He is a father, he is a brother, sister, a mother. He's your friend. E mwhaiona e whaasoa iai Ini o whawhitauri, e whasoni mei o ia te oe. This rally opened up doors and opportunities for you. Not because of us, or not because of a worship team, or because of anybody, but because God says so. And that's his promise to us, that whosoever believes in Jesus, they find everlasting life. Nei o mai e tātou te patipatia, ma tātou fia leanga le lei o le atua. Mai e whapenao nā tia e tupulanga talavou. Ma whausia e lātou ina ia vea o se tupulanga, ma tangata lātou te tau aveina le fua o le manu malo o Yesu Keriso lea. I don't want you to miss this blessing that's coming for you. I don't want you to miss out on receiving what God has planned for you. Mana o le atua ia e toi fo'i mai ia te ia I le loto whamaulalo. Ia pei o le wii whamaumau oa. Ina ua toi Samoa ma toi fo'i mai lon tama. Sa talia fia o ia e lon tama. I lona ainga. Whapena se langona o le God-defined rally. Ia whapena ona e filifili malipoto. Filifili I le mea e te manu ia. Talia Yesu e ve mali I paula. Lowo langa ona whaamanu ia leo ia ia te oe. You do have a purpose in this life. Because in Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you. It is a plan to prosper you, but not to harm you. It is all because of him. So my answer to that, na e loa ma e mauti noa, ol o iai le purpose a le atua mo o e maa. O le nau ingal por kalame le nei, ina ia talia Yesu Keriso, ia vea maali I mwhao. Lona lua, ia vea tupulanga talavou, ma oe la talia ina Yesu Keriso, e whai maso. Lona tolu, o le fausia ina o le malo le atua. Far, come just as you are. Ia e toi 𝚜𝚑𝚙𝚢𝚛 mo le atunu pele nei vai ngole fiafi I le suafa mamalo o tātou li o Yesu Keriso e toi whalofa ma 𝚜𝚑𝚙𝚢𝚛𝚒 pa ia mo lungo si o tātou atunu pele o Samoa mai lava i ona whātumutumunga sa ia o lava i ona iu ia e toi 𝚜𝚑𝚙𝚢𝚛 lau polo kalame o le Global Kingdom TV channel le nei vai ngole fiafi
o le whaftai ma le anganga whangaitia e le whaiona whaititia o no le nei awanoa ma le nei fo i lau lau whaiona maua ma au na le tua ia awale wha moe moe nei fo i weekend a tātou tele i anga ia tu le isi la sanga o tātou pokalame nia fiafi ia ole au a mataina le tātou pokalame se tatalo whaftai lo mātou atua so se mea lawa mātou te whaia le li mātou te whaatangisia lau feso soani al mātou te talo le li anga le leilungo le ea le aluai o lau polo kalame le tua whea lawa se mamau le li e au atuai le neimo li mau a o le whaalau te le ino lau fina ngalo whaonga ina le tua o au auna ngā lulue le lai tua le ngā luenga le li a wā tama mateine o tupulanga o lau malo mātou whaaftai le li e soso ni maile a mataino le nei polo kalame se ia o oilo na whai uina tu mau atu ia te oilo lava vi inga whamanuia iau o auna le amana vaina le tua lo fina ngalo mo i mātou le fiafi ono Yesu le lei wala tuai le mātou te talu amene ma amene ma lo sei fu manuia lau sunga ile taitai o tātou au talavo mo ke riso i Amerika Samoa tai tunga fa pe fo ilo so atau ia le sunga ile tai fo ia nasa ia po le uso au na fo iwa tatou masani ia o folofa ma fa talo fa to le ia vanoa ia tu ina tu lo sa se lua wa fo le mai mo fa funga mai o so tatou atu no ia se i fa talo fa ia ma fa tu lima pa ia mal ma malo so tatou atu no pelo Samoa. Ya, ala se kau atas takuran manu fo la de kua ko pi kau. Ya mo pe fo i ngai le tua ka talo fatu i la sungai. Pa fengainga ya Pastor Mike ngata vo ile ya da fa fonga vo i ne fiafi pe o lo mata mai so si ta fo tatu ke lo pe lo tatu no foi. Ya wi ele tua ne fiafi e na ua whai noa tō ngō nasa loli. Ia, whātu lima ma whawhiro e whoi tofa mani malo isu ke riso. E whau amata wa amata liat whoi le si tau talanga ma sa nonga hoi sungai le. Sei se au nei, manasa loli. Sa whoi male ama noa mwhau tātou whiloa. Tā loio pa ia sa moa e le manatu ia lau tātou si la whai le nei tu lao le aso. Po le nefu vaenga le fiafi i nei Amerika Samoa. I le alofa malanga le leo le tua. Ia o te whamalo le soifua manuia le fia. Pa whengai mesi pa whonganga so tātou le tunu. Ia male loa ia o lo ngoa o taituunga wesa ulu e ki Roma. Ia o lo lue nei Amerika Samoa as a National Director for the Youth of Christ. I tutonu so tātou motu nei o Amerika Samoa. E o se whatalofa a mata atu lea tu sa fo i malau saunoa. Whapea fo ia le lau so atau o au le leia li il tamaiti upolu leo manasa lau sunga taitunga. Ia, sa au leia saunoa. Ia, e mara poe. Ia saunoa ia nasa. Ia le iwa ba leo ngai sa no we o le to me tu po ia la ngau to me to mo tu ai e pa pe na la vai e ai nei vai tau le romal parota ia malo ai le se atu tatu po kalame i le sila sanga o le tatu fa mo ne se o ma se talo le tau o ma ia Amerika Samoa tau no atu foi o la sunga i le missionary. Ia whape fo i le sunga taitai a taitunga ni vai ngole fiafi. Talo i tau e manei o lo whape nao na langi le lei nei Amerika Samoa. Ia, e tau tupele tala le taitai na utonu mai uporu mai e sere tau o utonu i tutula. Ma ua ia lea lau te e whasa o me sunga i le sunga zizau nei. Ia ole o se tau langi li lei tele nei si o mātou atinu, si o mātou motu nei. Ia li ti o voi lau sunga rwawhenga ngā tau ole
motu o fiafiang. Awa o le motu nei, o le o te vai atu tanu na utau nuu mai. Ia e fiafia lava mai ala matanga o le mea sa tau nuu e lwane ni. Se ia o mai ai ne mea lo mai ai nei o le lai mate I sila sunga le ale ta ungon meni te usi se. Utu lei nei mea tau o su ngā ula. I nei utu lei. Me leo lai na tonu leo o whapenao no whaima whai enisi o por kalama ni malo. Ia manisi o e kalensia. Ia lea fōua ma whatasi mu tā pena tuai. I por kalama mal whamoe moe pe i ona. A tō whai. Ia ma ia fole su mai o su ngā whiwhiau nei. Usa ole mainga le a la sunga pasta mai kai la vitala o sanu. O ile fai ngo foi le ole ia wape o tato ina ia pia ia le malai foi le o fai ngo le Ghostway Park. Te tauina la o tonu America Samoa. Le ua iai le malai le taua o le Ghostway Park a tutuina. Wow. Amen. Malo whaftai i ele tua e se le matango fie wa le lua lau fonga fia mai fo i le vaenga o le fiafi. Ia tal tonu aisa ma mafas tau singa le oli ia ma se fo o tāpena atu mo le wha mo le fiafi ana nei. Ia o lewa no le lea e maua fo i le se taime tala mai e wha mo a le ase mo mitinga sa i lau sunga taitai taitunga ma le team. Ia e tusai malini wha moe wala i ona a esfato whala inga. A wale mamanatu ai fo i tupulanga si o tatou motu i tutuila. Ia wha pe fo i le langolang sua i le sunga faith au po le missionary manasa. Ia wha pe fo i nisi o tatou speakers i le neivaenga o le tausanga po le vaitau fo i le ua a tofa i le tua warfa moe. Ia ai tu natu never noe au mai le atoanga o wha moe ne weekend, ma le ngang whalot. Ea, o te whaftai mo le avanoa, la tala loloma, ma whailo atu na tusa fwoi ma le whasili. E le porkalame lava ia ma le whatatianga ngaluenga le Youth for Christ International, e mas fwoi e le vavai ngaluenga le Pasifika. O lo iei porkalama ma tiro nga I vaenga e mwhai ona the way we reach young people and help young people in each nation. Ole tulangalan e no vavai 6-month plans or 3-month plans. E fika na iai le ala ua tatalo ale le tua se awala so soani fo ese inisio awala o tele a vaenga ma awala e whai ona whatino ina temi nei a tatalo le tua se vaenga tonu ma whai ona so soani ma apa tu I whawhitau le lo tūlai mai tūlanga tala vau. Ma sai Ile matalo ti le tua. Ia ona ina leo nei wha moe. Tui nei minute ia ona. Ole vava aile ai se awala e sosoani mo tupulanga tala vau. Ona iai leo kikilo. Young people in American Samoa, there's a lot of problems and difficulties in their lives. Pero nei meo ko sulu anga iai not even mea kau sex, drugs, ia mari teli mau whawhitau ni te tasi o tupu mai. Ia lolo le tapenanga o le se events whapene so soani tupulanga o Amerika Samoa. Ai ngā whauru talaina lea God defined o se mea na mai le tua. The youth, the young people, and their identity in Christ. E whawhawhia o ngā whaarawi loa, whawhawhia na e loa, who you are. O ngā keiminge, o kula fua e ka meka la vau e anu. E leo mamalama po la tonu ala na mela e lana mela e whai. Sometimes hua manatu o ie matua, ala ele kiki. Sometimes hua manatu e lai titi, ala ua matua. So le ngā winga lana nei por kalame. Ina ia manino le nei. O ai tonu a
la kung wani mele ia temine ona le lo fa fitauli wa o foi tangata matua o le esa la tu soani tu long tel vo ele fa pela o la fo le pua ma tongi atu ai ona o se me o lo kiro ma ai o se vai nga fenga ta mo tu pula masalo ile na America Samoa te lo visa o yei wanga le mafai e lisi control lima la fiolo ye tu pula ngata vo al nei tau faile tu fatasi ma ngana rua foi manisio e kalesia nisi foi o pana le YFC for Christ le un foi fatino nei fa mo o le nga fa Thailand pe o le merna lo tono tu se le colose ona mta ko lu foi po ono foi po fitu ina ia no fo mana malama mai lo le tangata o lona tali ino Yesu o se au wana le leile o se mele identifying ia who he is who she is o se vai na pito sili na na tau to fai ina ia fama ma ia mauti noa ma mana malama ilo na ola so fo o le tu le male tu le alo ma le nganga pa ia o vai nga nei ma perso ni o lo tu o lo ma fai na so swandi ile ola tau ati ai o le tanga so fo por o no tala o ina se tau amata me atu le ai le sai ni ile atu le tu ile fati no ino ni fa mo so ke milan ngai o ke te talo ile tua o le anga inga ia tua al fati no ino al fa mo o le fa unga ma le so swani e say we need reach every young people in American Samoa for Christ. Amen. Amen. Malo faftai ele wat foi se fsili le sunga ya nasa ni vai ngole fiafi la se uminta penel fa mo te tunga malangang fa lon after na yaile ma funtanga sama male sunga missionary nei sama Thailand ya maxi to sanga ne ai semena tu ele tu ai loto as a leader o need le ngaioi o ele por kalame sa graduate ya o ka o le level up ya ma vo faula ya a fai o race le standing le a fai o equipped o ele tu ai inisi nge o training mai kongole ministry nge lo ngandue la mera le faso la me ola ale fai ese event e so ani tu pulanga talvo wa winga tonu na le ola fa tai ma le polini ma le training le o te an yai ma awaye uma na trainer o ngo so le passe por polo le meu lo ma le meu o te tau na e mai ala ya mati o ma machine ni ya taimi ole taimi na le ta pena mai fa mo no ne tu so ma le fa sile lo su per tu langa le tele o ikali o le ase fai numero e kalesia o lo to nga loi fa tasi mo nei fa mo e tele kalesia lo ya e mo ya fo e tele ai kalesia e pia e kalesia va la lakta le matu te fai me fa tasi i tele ale no nga ya mako ele mako partnership le ma tele e kalesia mainline churches e mai se nisi e kalesia Pentecostal mo le sisia lo suma a te minei e amale vanu e kalesia lo matu nga lue va la talata a o telefoni se kalesia lo matu nga lue pe ya o ele telefoni se talama se so atu ya no fai fola to por kalam e no nga ya matu nga lue fa tasi mane e kalesia ono lo ilalo misiona lo ale Youth for Christ International e matu te equippinga au pulankala wong po fo ia le tangata in their local church. Amen. Ma lo la faftai. Fa ma fa ai lo tu langa I lau team nisi fo o senior members o le team o lo to nga lui ia por faltua ia manisi fo o au tala wo so sani nga venga malanga fa lo. Faftai ole terminate ia o so mato ainga ia o tene vel motele sala fai Bea sa lima e ke Roma ia fai ia tau ia vai sa wa marang fai e fai ia tau ia pai la fanga sa pali ia ma farunga ia martele anu
ya o to fase mafanau ya ko kasi se o grandchild le wel te min nei fa maongi le puari pas ele tu se le mata yo no to suma to mo sa ile maro le tu mala na mi to no fa popo le metel kele saul ko lua saul fa ngau saul le grandchild o mai mangi ka ngaka mau te ngā lua le ministry le fo ngofo mai o ka fale o ngangi yo ka ngaka o mangi kala le ale tu te fa popo ina tu me tele a mai fale mai ta vale le fo mai ne ma no ta tu te fa ta sie ma ta tu ma futai ai tu sai ma le si le fia la sunga ya o lo yele mato komiti fa foi lisio o lo nga mato nga lue ile mato komiti fa foi o lo fa penante tai fono le sunga ya afalu petoa utai ia o yele o le chairman mai le kale sire fa ka 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑 le sunga bishop Dr. 𝚘𝚘𝚜𝚑 ia o yele o se tasio mato sui tai fono ai ma se foi le tamatai ya 𝚘𝚘𝚑 ia o stasio mato por member sala loia o ia foi o fai business tele o mea tau mafa le lau mua me ini tonu muri Samoa ia o ia ona no business ta o PPTC ate se foi ma se tasio faya onga sini tonu muri Samoa te meta ia sala valu loia ia o mato por na ia ma lise o vaenga pe o le sunga ia po vave fai nu lei ia nisi foi faya onga ia ma lisa tuato ia te mai tai tora e geroma ia ma saulo tafao ia nisi na o mato komiti fa fuelo ia al mato team senior o ngan lu te mine mo fa mo boy ia ole sunga ia flag day se yuli mai le kalesia le SDA i Santala ole ministry nei olo tele yo se uma mato e kalesia o le mato tapiano funga po le mako music director nga sunga ya ti se yuli ya ma pevtisha e Roma ya o siono to luana ya te mai tai o tora e Roma stasi fo o mato sinia po mato staff o Sally Collin ya te mai tai o Faith Loia Miracle Loia as foi isu po wisi Daniel si lo po wisi Cable Helix ya ole mato bayana le mato faini o LJ ia machaso e Roma ia male to tele nisio volunteer panisio lo mato ngalu duel fatino ino ni fa mo ia o se tala tu le uminawa ia lo fa ngaso lo tatu pu kala men fia fila sunga ile fa sinai ma lo fa tai ona o lewa po toi mana tua tu ne fia fi ile tatu limas fulu le sa fa mnatu ile i polu se i toi au maile ana vatau wal tatu au talavo mo ke riso la fa pe fo yo mana tua e la sunga tai ia pole sunga fo ya nasa ia mo no fosila fia fo yo tatu atunu pa me se fo iniso la to wolo fo la to fa funga mai fa pe pole ale me kala ngo me le woli ia ele leona ia yo se fa vai o tatu tal no le fia ia pole ale misiona ma le visiona tatu You for Christ American Samoa ma le nga fa lolo alo wa tai ya mo si fia lau sunga le fa fenga ya te lo foi to te le ani si sa wi mai to tono lau tal mo ke riso ia lai mala mana le ile vision ia wa pe o le vision ai te ta i mai ai e me ia o le vision ale You for Christ ia wa le sa ve me le You for Christ American Samoa ia e ta si ale vision ale You for Christ International ile la lolangi ya toa over ma le valu spunta usanga talu ona ia ile utal mo ke riso te tono la langi ia sa mataina se tasio o tama ia le autar mo ke riso ai no ia Tori Johnson ia Tori Johnson na mataina na ia appointing ai Billy Graham e avea nga staff mo mua i autar mo ke riso o ia Billy Graham la sa ava pe na ona patalia ia le vision nenei ma le vision na e o mai temi nei le suia va pe every young person in every people group in every nation having an opportunity to make an informed decision to have Jesus Christ as their Lord and Savior.
and then discipling them back into the church. Now, in the mission, or the mission, if I pay now, my tangata, tupulanga, talavong, peon failo television, in every nation, in every people group, meaning a source to ainga tupulanga, talavong, yeah, you name it, le fatapulaina, o le ngangana, o le lanu, o le culture, nganu, o le alava, so se tu ainga tupulanga. E ave yeile avano. E va pena na fai yeila na feeling. E ave Yesu Keriso, fai mali imfaola. O le missionary you for Christ. E mai tangata le pea uma na fai la na feeling ya Yesu Keriso. Na mai la ye totono. O ina le la to po discipleship. Disciple train them. Ile upo le tua. Fitu ko values ala uta romo Keriso. O values ya e pena na o ina ile tupulanga. Matua mama losi fa ale ngangi. Ona toe una ila ia pe toe fa pena a vea ila to ito tono la sia. E fai ila to ma fa so ma so e na to te fa wa wina le visiona le so it's like ole amatang ai ia ol fa mo ina ia mafai ona o atu to tono ala to e kalesia ma fa so ma fa wow lenga luenga fa so o to tono e kalesia ia pe on mena le from tatala le fa pena tu la sunga fa fenga ia mo te lo foi to te la ni so mala mai and all the YFC ia will never be a church to this day. Yeah, for your information, to this day, ele isuia lava le vision na le focus. Your last week, sa os na telese time na uto eva ai le history la uta vomo Keriso. Ma uva ai mai ai le time yo Billy Graham. Se yo o mai inisio o faife au po au na le atua ilonga. E o mai lava temini ele isuia lava le vision ali you for Christ. Sa ia se time na alu tau ia na time na tau se langona you know o se met wai what tau na se me fo. But ina wuto sa ili le tu. Ia ele ito isuia lava le fina ngalo le tua ito tono la uta mo Keriso o le auta mo Keriso e fa pena na tu to tasi. E fa pena ona mafai on a apa uma iai o atu nu e a apa iai so se anganu e a apa fo iai so se e kalesia. Ia pio se tau fa mamla matu na I lau susunga ia il fa fengaina ia le vision ia male mission ale au kutala vo mo Keriso ina ia le upu foi le u accomplish but ile la walunga a to le na vision male mission ia e lalo uma great commission malo paftai la sunga ile au na le tona sa mole fa pulaina tili peole manulau tia chacho au talavo mo Keriso now lewa mai tau watu lau sunga tai unga tapena mai a mati si o mai lava tai milei o le pea ma le ono masina po la talata fo le ono masina le anta pena mai el fa moi ia a lesa ia il chacho si to ia watu I lunga il chacho lea sa o tau I le tau fa la wilo lea mau isa tuina ia le tua se manuia I lo loto ono lo iai lava le aingo le tua lo tamo mo e matau tule fa au le fu o le tala le lei o le malo le tua pe la na sa no le nefia fi o le tapu e ino soifua maulanga o tupulanga talavo ia I le tele ma le ano no I fa fitau le o lo tupu fo le vai tau a ke wo wa ia ko ile ata la sunga taita so le piko mai lu marka u so ia fa taila u committee fa foi e mai se foi o le officer malu ia I se fa to fala inga foi o filfilia I la to o wa le ni fa moi now pe o le wa mai tau to le wa mata I seminar ia se isa no ia la sunga taitunga la se fa moi le weekend ia e mai se o aso toi o le fa moi ma le gang fa lo
E lei whawhtai, le o mai al nei aso manisi o tāpenanga sa iai, a ma fofuanga fo I sa iai seminar lo whapenanga, tu nā lunga o tātou flyers. Ia, ua whawhtai le tua le nei aso. Ai o le aso a tai au le o mātou tāpena tuai mo le youth rally. O la e tō tele nisi o e kalesia sa leo wala uria, mātou te ngā lua whatasi. O le nei fui la aso ina o mai nisi o fofuanga. Ia, tele fui a tāpenanga, e le I ia ko nga me fa penge e si ke nga pera I ka fengofi o le e ko kele tele tapinanga le ngato sound system ia o le la fa ka pungi la fa ka pungi vai le ngale le o le tu la tale fa ko loka ko ka kala o le me ka o le mo ka ko o le me ka o le supernatural ia ga o uma kai me manu fe nga ruenga ai ko fa nga o le ko ka kala fa ka nga mai ia o pela o se me nga ka kilo ai le ai me ale tu le ngā ruru tu ai pa. Ia o fula le tapenanga ne fia. Le la o tapenga koe mo le aso a tai au, fa mo le aso a tai au. Ia nalo o ieina ia out of the vo o ia lako e participate men nei fa mo fa tinoina ni so la to e tema. Ia ma le mako worship team o tapena ia fa tele se vinga o le tua. Ia maniso e kalesi o lo e vala uria mo lato. Ia masalo le aso a tai au ia o le Ola kalo foi lava ele yo ia ale ia fa tu so ni mai tu nei fa mo o se me mo so na vinga ia te pu e tu pulanga la lo va o si mato tu nei o brika sapo malo fa tai ia la sunga ile missionary po la sunga vol ve au nasa ia le ase la ngona ia te oe te loele o se avanoa o se awa no maulunga ia a o le tatou manulauti fo I God defined. Lewa o mon fa ilo le taita. Ia o le fo isa unfo por hale winga o le me God defined. A le lawo man malama ina ua tala mai le sunga le taita. Ia ai mo lo avanoa il fa funga mai fo I o tupulanga si o tatou watinu. Ia ai masio le tapenanga ma le ngang fa aloa. Au, tai la sunga, ma tai mo la no. Ya ta ua tele la no wa ma maua ile nei fiafi. Ile fa mta la to foi ile sunga ile fa ton wa pe sunga fa ton America Samoa. Ia le fa winga ina fo I la to o le God define. Ya ila e tau te fa longa ya la e be si vai mai o there's an identity crisis. Ile teimine ile tele o tupulanga. Ia wale iloa ia pe ona va tapuia mea fa ngofie we le wa matana le maua ia le mea fo le o fa alo ia le respect ia e mane o tala sunga ia tatunga e we taime tene na taule pua malafo fo matua ia apate e awane I fo ia tatu fo le fa ngaloina ia le influencer social media pe ole mena tele lona lona effect o lona affect lunga o tupulanga I le nei vai tau wa pe o ina lea e to o manga pa maua le langona fia pa tole ola le tali ia wa o le facilitele la. How can we help? As a parent, how can I help? In if fan matua, tu we I la fana ona o dion male tulena. Ya, isa fana, ya los fulwar lo watali ya o lo afine le fatua fulvan ya o ko nga ita nei e la ngona ia le fa fainta ai ia jau I mai lai la uia tele fa pe o te fa ya tu fingatano o fa ya tu se me le o tupu ya ta ai pe o la uia observation ni la wa fana tele o le impact o le olanga o le tamaititi pe hao uina vavala lata male tua and it's proven over and over because
Po lea lava a le iloa e le tupulanga, le lava ma le atua, ma tau mawhai ina ia wha le leia le lava le. E le mawhai hanga so. There is no other answer. Be ya ala uiei kupe le e lor kalina. Ya lau tatu wa aia tēne o mau tamaiti ua whapena ona, you know, thinking are satisfied, you know, as long as they're happy, as long as they have everything that, you know, other kids have, then that's the answer. Well, it's not the answer. So you can give all that. That it won't satisfy the inner urge they're looking for. What are they looking for? They're looking for acceptance. They look for someone to say, oh, you are great. You know, you are special. You know, ya o upu whanga so. E ke mangkua la kala la le pasta. Me mo ia lan mele. Il taimi whatoa ma wo ma su tonu. Taimi la ya o ngalom tu e New Zealand. Ia, a lea la e whau la wa o ngai Polytech i Samoa taimi na. Ia, ya tua la so mua. Ya ngala whatever ma wo whatever my sister and brother in Christ. A lea la whatoa ma wo mo i rohu. Le ua avatu la u ia sa fam talala in sa fam talanga voi le ma tali mai do o mana tali mai o se wo le te mile ia ta te me me te lights ona la wa o se te mi mo le mo ia wa I mai se te ne ia ta ita e wa ia ka ke le lo ke le fainga me na so ia ai ina wa I mai la wa ke I se te ne lo fai I love you. Boy, nga kau mole, sole, kau mole lom tua te minan vai tua jalan you know, ya unani, ala pi va pea wi aya o ka fa longo fai va pea la kai ke o fai ngal kala so le pero tala ero mo inate so dai vai fa kai we me sa yaka we ga kala e va penso me la fai no movie ka wala nga fai ve ko ingo ma sia wo ya unas la so mo kwa ala winga la tala pio upu mai e te mini so le a ko fa ya kurga mai ki ko ke le afsi ni ya e o ai de va te ma le afini I tai mi wo ko fa ya tu so wa fini. Yeah, you know, I'm a father. I know my daughter, and sometimes kasala vai de ilanga, you know, langa reaction like fine. She thinks, yeah, whatever. Okay, whatever. You know, those kind of things, and that's exactly what they're looking for. Real love. Where can we find it? Fair to them one. And I'm here to tell you. Young people, you know, yes, talk might be cheap, but I'm telling you, you are a chosen generation, no matter what. It's not about whether you want to hear it or not. It is a truth of the word. You are chosen. Whether you like it or not, it is a truth. It's a done deal. Fili oile tua o umana vai se ina oile tua. And once you come to accept that, knowing that, okay, God, I'm only asking you, just give him a little chance. Just give him that little chance. And when you open your heart to him, you'll see it. Why am I saying this? I was exactly in that place. From mai se atali o se fai out. Everyone fai out o makua. But that didn't stop me from trying to take my own life. But when I gave that time to Christ, Christ changed my life.
And ole afiafi o ia tau la lausunga pasta. I'm excited. I'm excited to share what God gave into my heart, what God did in my life, so that someone out there, young person, in every people group, in every nation, having an opportunity to to make an informed decision, a formal decision, to become a follower, a son, a daughter of Jesus Christ. And that's God defined. Amen. Malo. Whaftai la sungale. Whaithi au nasa. Ele I toi watulewa no le sungal taitai. O te milena ta ua I le lua mafutanga masio a inga. Hoi le. O wa malo si mel a mener taitai. Ia le la ma pe le no te tai le lo po le fo le awala le la so ta inga ma le tina le ainga ai se le matango fie fo yo le sa mai yo le o lo loto ma lo fina ngalo I se ava no wa maua I le nei fa moi e fa soa tu ai le atua le tatou te tau fai e fa matala I tupulanga tala vo se tatou watu Wai e yainga I waenga ia le ngu whaalongo le amtanga o tatou pokalami o ta ua taitai. Le tasi foi o waenga pito isili leo na maualunga I totonu o so se atunu. Mekau drugs, ia sex problems, broken relationships, suicidal. Mea umalawa e peon ta ua taitai. E whaftai le tua. Ia wa ese tō whai le komiti whaafoe mo le wha moi. Ia walta pu e ina peo so I fua tupulanga talavo. La sunga taita. Ia alo ia yo whaiwa. Le ua saunoa le sunga iam nasa. Salo mo fo si taimi e so ta ia toi niso tatou speakers a walta tu wha moi. Ia e saunoa ia e se si vaenga o le polkalame te fia saunoa ia meise o se avano le ua whaafunga mai Amerika Samoa, meise upolu. Ia o lea ngā ilunga o tātou TVs fulu I al tātou polkalami. Ia e whaalau tele atua I fo I wha moi Samoa whai o e whaafunga mai. Ia e mana o mia lau te talo, ia I fo I ni a inga I Amerika Samoa. Ia o lea wanoa le leilea mo tupulanga si o tātou watunu. Ia e sauno ia lau sunga teitai, taitunga. Ia, toi pai atua le saunoanga le sunga I le whaisa au nei. I sina toi a wanoa o te toi si tamaititi o Yesu na whale tonu. You have hope. There is hope. Jesus is the center of these things. Lea oma, pea ringa lau tala mai o tusia ale luka e lusu matoru whaipo e Luka e lusu matoru whaipo e whasu matoru. O le tala Yesu na whaipamtari tumte matara. E aso nei, tate whaktasi moe. Oma whamoe moenga o oma manatu o. Koe ala velo e kangu, maange le whafonga le atu. Toi ala velo e whaiona toi taimi. A whameritana le pamtara. E oro malo, manatu o mai au. Vai sau nanga I Yesu. Ele I tali tuali mai. Na tali Yesu. Le aso nei. Tate whaktasi moe. Le ala se te pulanga talavou, oi se talavou, oi foi se tangata o Yesu whawhitau. E tali a Yesu. Amen. So se mea ka ko ki kangi ma wala au. E tali a Yesu. Nei foi la whangoi moro. O ea le tali tarunga ma le whatutu. O lo anga leile tu. Te le foi whawhitau li matai mi. Lu ngā mawhaingataro nei tapenanga. Ana iai le te leo roto. O lo iele tu alanga o le vision. Ma le mele tapena o mea mai le tua. Le alala a sauni atu e whatau nua le whamoe moe. Pea whaku le kaimi o soa. O le a ngai atu iai. Alo iai al whatua tua. E te le mea lo la tapena I le tua. Ia. Ma se tala muli umina wama ma le tau whama eina o le tātou tanua. Ia. Amerika Samoa e oro whanangolongo ma ne Port Kalami.
te tala le vanua tātou polokalame nei Amerika Samoa ro mamlama i le paka le nei na tāua le sunga le tai e le sunga ula i nei i utu lei ia matalia le polokalame le aso tai au le ono le afiafi ia mafasolo toi ni so tātou polokalama ia ma tirironga e whapea fwile astonai tala fwile noa tātou a mata la move la kiki mai luma le afa le lima ia ona tutu ngia foi ma tua ia sapat ia na tātou a mata tu le temi na ia manuato ia po le ase me fasino mai le tua ia mase taimi e whamai ai po kalame ia o se tala munburi na whapena ona tu na te foi le manu le tunu mai fo fa fonga sila mai ia nis foi lo mata mai le live e mai se po kalame le aso taia ia share and like ia o la ulea to so watu male fa lo haro la sunga fa fenga al mele na tala nova me se at foli me na ma fele eli se ma futanga nga di me de kala po kala lo mata ma lo fa tai ia o le no mulmuli nei tu na tu pe lo sunga ia wani alo fa anga molipo ai nga fo lo tapo mai se tato patunu ia whape foi le sunga i le whai ia mnasa i le whatua ma le no whaalo masi foi le kalesia o lo tapuai ia whape foi lo sunga teitai lo whaanga molipo i sio tātou atu pele o Samoa ma le nganga whaaloalo ia oina se tala mulmule whapenana mule atu whamaloma whaftai le mai mosi sila e le vai me fo i tātou polokara me ne fia malava no whaftai mo le atu lo whaanga na yo ainga o malava i Samoa ia manu ia fo i le tāpenanga ua le whainga whitwhiringa sio tātou o tunu Samoa i vai asuru manai o le tatalo ia e reanga le leo le atua manan whasin manga ia wa fo i te ini o sio tātou malo telefoi o whainga pa ki mena ia le talo a ia ma le nganga ia tu lava i le atua so soani maua file mo pare tō whaa ia mes foi langa leo le tua ai nga hoini sila Australia Amerika lo fai ona mau matatu por kalam mol po atu lofa mareanga le leia to fa mangia tele le tua ia ono i sukeris aftai ya malo aftai e ole termine ia moli atu aftai tele wa ia tu mata tu nai tinaya sa comment mai o inungole live ya moli atu ia lo faanga po kalame ia o foi li tato felo i swinga ula ila so ataiao ia mo le foi fa taitele ia male fa menuanga foi sio to rua ia me se foi sia mafanau sia mato e kalesia foi ni wine ia elenga tailea ia o lava ia woma paanga foi mo le fa taitele. Thank you for all the prayer partners across the ocean. Ya tele la baila tolo hopenanga talung tapua i mai foi nei fa mo me se foi ne YFC International Asia Pacific. We want to thank you all. I know there's quite a few that are watching as well for the prayers, believing that there will be a lot of people will be blessed. Amen. So we will also be going live. Live stream. Yeah, but when tai male famanianga ile YFC alumni, le Youth for Christ, more ya monitor tai tele boy te ma. Ya mai se ya tino matutua tama matina matutua. I say a Peter tele YFC alumni. Ya rafta lo mo America Samoa. Ya me se foi la to famalos telefone na la forma i sunga i faton ya ni taimi wat foi famanu yanga in mato team ni America Samoa no maka mai ya after you get ready be know you are excited, let's go, know you are ready. It's allow ya le manda le nganga le tua na te fa ato toa me uma lau sunga Pastor Mike Global TV family across the world. Thank you very much for your support. Thank you for your prayers. Always blessed to watch our lives.
𝚟𝚒𝚙𝚢𝚛𝚒 sunga whawhengainga ia ulaula, wape nao na whatino ia la tufoi whamoe newe yasu. Ia mole toi anu whaanga. Thank you so much, Pastor Mike. Mole neia manoa whaau, ua mato mauai. Whape nao na whaailoa toi foi nei whamoe tele. Ia man whalo lava whawhtai. Malo whawhtai. Ia, le whaititia foi le ngāngar whawhtai tele whai ia o masui foi o auna le tuai maisol nei au aunanga i le nei foi tuol ngā luenga le li. Ia mole toi foi whawhtai tele whaunua ino lo taimi ia i lawal taili tonunga ia o lo whea ngai ma le tāpina ino le tātou polkalame. Ia wa mai lava le lua wha mua ia o no se wala au atu fo ia wase mo li maulunga o le tātou polkalame. Ia whawhtai tele te ilo le a le umai le tātou wha moe ia tele ni mo li mau, tele ni me le leo le a whaia le atua. Ia mua fo se sia wanoa tātou toe fo i mai. Ia e ave se praise report. Ia mo le vi inga o le atua. Ia e whawhtai tele lava o le mātou tatalo. Ia wha manuia tele le atua e tusa mal wha moe. Ia wha malosia pea ia tupulanga o sio tātou atunu Amerika Samoa. E fia ma oli le lii. Ia wao le manuia leo a inga. Ka le sia ma le atunu. Ia a ia manuia tele foi o lua whaiva. Whatamatane mai le langi o lua whaiva fola. Ia wale whenga iai foi ma le wala wina. Ia e mo le taim nei soifua ma ia manuia. God defined is everything about my life, my purpose, my reason of living, building this relationship with God, accepting Jesus as your Lord and Savior, and building that relationship and foundation through Christ Jesus. God defined to me means having God be the center of your life in everything and anything you do. If He's not there in all of the choices and decisions that you make, then what are you doing? Ilo malama anga ia tia o avea o maskerisiano. O io leo tua e whaola ia tia u teino pokuanga. Mai lava ile amatanga. O te whawhetai e ia au le lii. Ona ole alofa leo o ia mo oe mahau. Wa avea Yesu Keriso mo lo ta ua whaola. Define means to put a meaning to something. And when I hear God define, I view it as like God putting a definition to something, like to someone. So to say that I am God defined, it means that God has put His identity in me. Instead of doing things accordingly to how I want it, to how I feel, or to what I personally believe in, it's letting Him take control, letting Him write my story, allowing Him to change me in His pace, not mine. There's a moment in my life where I felt like I was not good enough. I've been let down by so many people that I've let that define me. I was captivated by my own thoughts. I remember one night I was full of depression and anxiety, and I remember being in my bedroom crying, and I told God, you know what? I'm tired of this. Just take this burden away from me. I'm just tired. I'm ready to go. My background music was playing, and Hillsong's Healer came on. First lyrics of the song says, "You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire." Just in that moment, I started bawling because I felt His presence with me that night. I felt His loving arms wrapped around me, telling me, "Daughter, I love you. I love you. I love you." God says that I am loved and nothing else matters. I've been in toxic relationships in the past. I've pictured that as the kind of love I thought was supposed to be it. When I encountered God's love again, rekindling the first love that I had before, I realized that none of these relationships mattered. The only relationship that mattered to me was me and God. It was during the Youth for Christ event Friday night. We were having praise and worship. During that time, I was going through a lot, and I just felt the presence of the Lord upon me. I clearly remember Him saying to me that He's not done with me. One characteristic of God that always impacts my life is righteousness. And that always
challenges me because I would always deem myself unworthy. God's righteousness, it's very hard to live up to. And I don't think any single human being in this flesh can ever live up to it. But that's why we have Jesus. His blood covers us, and His blood forgives our sin, and His love is always with us, and is boundless and merciful. Ia te au lava ia I lo'u wa ia experience ila veo le tua ma lo'u lafitanga o mapusanga. Whamai o I o le tua na te mawhaia mea uma. E te me tātou te le mautonu ai, e te me taonga le mu ma le taonga le mu ai, e whamai o te mawhaia mea uma, I le whatasi mai o le li. So we have to put Him first, and He will always be there for you and me. The Word of God says, if God is for me, then who is against me? We all make mistakes. I'm not a perfect person, but I am perfect in the eyes of the Lord. And when He said that by His stripes you are healed, He means that. O le tua e whaamaoni lapai, e le suia o na nafi, o le aso, e o atua ataiao, lona alofa, ma lona angalelei. O le tua le alo tātou tāpua iai, e le tero whawhitauri, ma le soifuanga o lo iai nei. Extraordinary. Integrity. Forgiveness. It is about the love of God. L-O-V-E, love. O le winga leo le tua, e ao na tātou so o ia te ia. Wa o ia le tua e pa ia, e le mwhai o na sueina e se tasi. He's a God who can make anything possible. He can perform miracles, and there's no one like Him. If you think about it, the Bible says, even while we were sinners, He loved us. Whamai alofa le tua I le tangata e ino I le angasala. So ia te oe lava ia te au fo ia. Aftai le tua ona olona alofa tuinua. E le mawhai ona ni liua le alofa le tua mai ananafi o le aso se ia o le whaavawau. No matter how broken you are, how messed up your life is, He's always there to forgive you. Tau fia whala au whasaina, loto mawhitia, mai tanga laiti, pule leola. Telia nao ni whawhita uli o whea ngai nei ma le au talavou. O le talia ina o Yesu Keriso, e whai maali ima whaola, o se whiwhiringa tau le na o lowo langa, e te manu iai. The use of technology nowadays has impacted our youth and young ones throughout their lives. The scripture says to be not conformed by the patterns of this world, but to be transformed by the renewing of our mind. I feel like the youth in American Samoa struggle to find their identity. One of the reasons, well, I don't want to be, called out for it, is culture. If you're young, it's always, shh, don't say anything, right? With a God-defined perspective, we can find that gap in where the youth has a voice. O la utsalo mo te planga Amerika Samoa, e na ifa pena na talia ina Yesu Keriso, pai maali in whaola I lowo langa. To have an intimate relationship with Christ. Give someone new purpose, help save souls. A vea o ia o se uo ia te oe, e mwhaiona e tautala noa iai, I taimia te mna o mia ai o ia i o mawtianga. He is a father, he is a brother, sister, a mother. He's your friend. E mwhaiona e whakasoa iai, ini o whakawhitauri, e whasoani mei o ia te oe. This rally opened up doors and opportunities for you. Not because of us, or not because of a worship team, or because of anybody, but because God says so. And that's His promise to us, that whosoever believes in Jesus, they find everlasting life.
Nei o mai tātou te patipatia ma tātou fia leanga le leo le tu. Mai whapenao nā tia e tupulanga talavou. Ma whausia I lātou ina ia vea o se tupulanga ma tangata lātou te tau aveina le fua o le manu malo o Yesu Keriso lea. I don't want you to miss this blessing that's coming for you. I don't want you to miss out on receiving what God has planned for you. Mana ole atua ia e toi fo I mai te ia I le loto whamaulalo. Ia pei ole wii whamaumau oa ina ua toi Samoa ma toi fo I mai 𝚘𝚘𝚎 𝚟𝚒𝚍𝚎 o ia e 𝚘𝚘𝚎 I lona ainga. Whape nā se langona o le 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑𝚝 rally. Ia whape nā ona e filifili ma le poto. Filifili I le mea e te manu ia I talia Yesu e ve mali I whaola. Lowo langa ona whaamanuia leo ia ia se oe. You do have a purpose in this life. Because in Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you. It is a plan to prosper you, but not to harm you. It is all because of Him. So my answer to that, na e loa ma e mauti loa, ol o iai le purpose a le atua mo o e maa. O le nau ingal por kalamele nei, ina ia talia Yesu Keriso, ia vea maali I mwhao. Lona lua, ia vea tupulanga talavou, ma oe la talia ina Yesu Keriso, e whai maso. Lona tolu, o le fausia ina o le malo le tu. Come, just as you are.